guys, welcome back to my channel. So this is Simon Car Vlog. So I'm here with my suon ako gigagaw. Muna na akong i-gift sa mga friend para sa imong kuhan. Sa imong sa board exam. Licensed professional teacher. So karon, nakuba mo ng camera, mag-google na lang me. Malas siguro. Shout out na ti Janjan. Ipaw ba na ang duha ka kuhan. Patay gutom. Hoy, diet friend. Wala, mag-gusto ng diet. Nakasabunan pa na eh. Kuha na mo, baby. Isod kayo. Cute. Luhay ko na. Ano rin? Ubalik ka pa? Manguna pa ka, Prel? Kaya gutom na ka? Napa na baganti mo naman sila. Ah, pala, ikaw muna ikaw siya. Sabante mo. Buwang. Ay, bakit ito hari dali? Sabante mo eh. Guys, you know what I mean? We are going to Firefly. We're so excited, but bawal na yung duha. Di mo ka mo kaboy o git-git. So excited too. What? I'm also excited. So, Brent, ano yung hayo na na? No. Sa YouTube naman ko ni. Kumusta ka, Brent? Ha? Kumusta? Simon, thank you Yes. Kasi na kayo na follow or so follow yung Twitter. Charot. Hey guys, please. Let's go. Ay, ako sa ko na. Ayaw ko, ikaw na. Guys ka. Ya pala, take one. Good evening. Don't forget to follow my Instagram. Oh. This is April. Follow me on Twitter, Josh the Girl, and also in Instagram, Josh the Girl. Uy, Ikaw. Sabaw na ako igsoon. Kasabaw lang pala yun niya. Ikaw, Brent. Nangid na ka? Hi, Mama! Sabaw na chugoli yun niya. Okay. Dapat. You see, hey, but you